Слушай, вот я лайк, вот Pa su nekolicina njih opet stidljivo tražili zasjedanje Svetoga arhijerejskog sabora i naravno odgovor će uvijek biti dok je stanje ovako, nema vanrednog sabora, jer zamislite sada da bude vanredni sabor crkve uoči izbora u Beogradu. Nemaju blagoslov za to. Ko im je dao blagoslov? Nemaju blagoslov od ovih okupatora, jer oni okupatore, od okupatora traže blagoslov, ne traže od Boga za važne stvari. U zadnje vreme, nažalost, zbog toga i jesmo ovdje. Taman posla da su sad zasjedali i da utiču protiv vlasti ili za opoziciju ili obrnuto, a uoči izbora. I zasjedaju, a u pozadini episkopa slikanih u patrijaršiji na zidu visi slika, što je najtužnije, ali opet je to sve Božja promisao. Kad god daju izjave neki u patrijaršiji, za njih preko cijeloga zida, sad ne znam koji je naš veliki slikar to slikao, da li je, ne znam da se to, nije bitno, Uroš Prebić, mislim, ali nisam siguran, crkveno-narodni sabor, episkopi, narod, sveštenstvo, a oni isterali taj narod i sve iz patrijaršije još prije 50 godina i u svemu su u poslušnosti domaćim izdajnicima ovom sred ovog okupiranog naroda koji se sistematski laže i truje nemoralno. Zato se Sveti Sava nije molio i danas ako se molje Svetome Savi i kad prime blagodat od Svetoga Save treba da izađu i da tvore dela Svetoga Save, jer je nemoguće primiti blagodat Božju i zakopati u zemlju. Nemoguće je biti dobar pred ljudima, a istinu Božju pravoslavno ne braniti. Sve nam se to dešava, zato nam jeste ovako. Zato ove